Mau tu anong dobe hita dari luar. Orang lain dobe ubere mo. Tusok mo hahaluin nam. Sa boleh siya mo. Ngarawe upok na si Gabriel. Nawar kacamata na ibigyan mo. Isang hahaluin. Upok na si Gabriel. Alam dobe curi. Jadi mula kita salut na paparan singa di utak pasuratan di sada di tahita di lalau ulau. Jadi inaruhaku boha adonggo taru di Sibanganon asa jolo mas Sibanganon kita asa taulah tonggo raja. Molo adonggo jolo di bagian di taringon di Sibanganon anom taulu tidak kapakajota. Aidin na nahulog ko niya ba? Jadi ninaruhaku jolo masih banganong mahita niya kasi si banganong mahita ala na nga ka at nakingan na siguro pero anong gubinaso masih banganong jadi naruhaku jolo masih banganong mahita din asa tataw ng ka siya huli gabi jala oras wa jadi mula kan maluluko siko dapat si Banganon asa tabay tamyang kau dumabat tamyang Dale variedad. ¿No se viene a por si Banganon? No, eso también lo tenemos. Así tope. Tawasan ada maluhat na pertama mahita. Kung puji-puji yang baronan Tuhan keluar ini. Kalau buat kalau kami masih memberikan untuk mengirim kepada kami Tuhan, bukan meraih para sukses, tugas naik bersederhana. Tuhan pengaruh. Ibarat Tuhan na mudahon, suruh nabi Tuhan kami. Ima di nama bertoleng Tuhan Tuhan dasarnya. Mengingat kumas kami Tuhan, kumat menerangi berpikiran kami Tuhan ini. Lima Tuhan selain roha selain pikiran. Asal kami Tuhan Tuhan selain roha, bahwa musuh kami Tuhan tertipu. Jadi sangka dorencana Tuhan dorencana kami. Kumat Tuhan nak terus dorencana kami Tuhan tak dulu mulau tak ada. Nah Tuhan kita masuk dulu. Bagi umat Tuhan suci tersebut dan kebiasaan las di roha dua kali baru. Tuhan bahasa tikung membaca memahami Tuhan mengharap ini bagi Tuhan terus Tuhan setelah kami saya jumlah Tuhan pasu sekarang musimono asal aku guru hai pasu Tuhan main bersama saya kedua saya Tuhan lukan si kedua hari baru pun ada jumlah Tuhan boleh Tuhan satu setelah musim Tuhan pasu Tuhan maka salam berang dan Yesus Kristus berpanek kami kasih berbat amin. Dari rumah
mau lihat madita sa luna po para ni sila dyan pasuratan di sa dyan itahita-hita ima di na raw mangulaw-ulaw ta diya palatikyon horas pajara gabi pajara hos tumpahan nga matua na ng amatan matua ni bata asa tentong guhita sa daruhat ta di na raw mangulahon diya palatikyon alani adorang sodiudutihami boha dihita alahita do bola nama siraja bontok korbo buha sada matahita ise mahita nalau batol hasom tuha hadolita tua sihuri Jadi mula dia marita sa lutna ng mga kamaranggit, Raja Pasuratan, Puro Bere, na adong di ingananon. So rin doon sa utan namin isang mahina para, ijulon, na ugsara baris mahina, mula ate ma. Jadi ito ang mga halulin namin. Iya ulaw di kami makiduli muna apala iya suhutong. Then naruhan namin, siya pangiluan namin, dali namin ito ang mga ahaduli namin mula di dati kinahuli ko lang dari na mahuli-huli mula ang ina nagebe sa huton dos nerohan ta ahaduli ba yang ko na mamulahon ope ahaduli ala siya hamilo ang giduli muna na asuhuton na panarikikyon ni ima dia na kota si Ren Mat si Majuta doon tumurol ni ula-ulat ta Raja Tambunan alani amunga manuturi Hame isi ulau tatu tanggal 10 ng bulan siya ima bawa nami dua muna halulin nami ope upasahan matu hamuna tu alon nila si tumbak si Majita pama makatawa tu halulin tak mulai jadi modal kita disadari kahita po para ni si Raja Bontok Korbo ima dinaraho mangulahon ulaw kita jadi alaluk kesada tolata siyong ni manihamu hahan pahudul lagi hahapan tubuh nami si tua si huri tinasa papartikenon abang Tuhan na baga tema di abuha suntok nami paparan kita Raja Bontok Korbo nakasatong apa na Dibigyon, ulota, ina, ngayon, si Boto-Boto tokar naman ihu, di kapag kita di soon, kami may siyang halabuli muna. Bapak nagpunta ito si Huring, pakai hari maju bertikyan na gabi jalawa Jadi soon mali kita, bapak nagpunta ito si Huring. Asa gabi buhi kita, nalaw pa, takas tabigin aking pangibang ni ang idulita Bontok Korbo. Asa nagabi kita ba nagabi pa na puri kanungoy pertikyanon isi mahita nalaw pa sa hakton kakahatan berdus mintahay mahina disodo kaan kebutul sa pangarisa mo pasama to kaan kebutul lagi kamu nga nawakatay mangalusi suku-sukun ni do pasakton at panirot siyang ang gidulita Bontok Korbo pertigaan aku pasal madu itu. Oke, mulai deh. Jadi mulai deh matu tu dia mata nomor 2 di mata. Horas majalah gabi ma jalah horas. Mulai deh ma di kita tutu nomor 2 tu pinopar dia putra tu sihuri. Nama sering kita mahita secara ada deh di napi nasahan yang didulin tu kita. Jadi mulai deh ma. Jadi songoninang di boru ati buha ado manon si korkaon isya poma songon buku lak ati buha ado ngasal pun non bui baimot songoni tong dirajan di donga sahuta molo donga rajan di donga sahuta bisa ada buru kita nang soma kita berkata deh jadi somali mali hamuang idul nami
Rata Bertokorbo gabi jalo nunga mengaradi kami atau buat tahu di mana mau lihat yang di Tuhata, mau lihat yang manang di Pasarata, ina di Laut Tonggolaja dia pada dipikir biasanya di Laut Tonggolaja saya pinatu baru tulu-tulu di Sibangano alai di Hamuna hahadu dinami di Batu Pahami do bisa tulu-tulu di Sibangano moro ketuk sikatma na pinatu pananyon las maro Hamuna jadi nalkaku perjuluma ku pasatami tuhamu hahani pertubunami butina nauli. Jadi pada tema dihamu anggidoli nami Rata Bertokorbo nungadengka tutu dia dupan nami di pasahat tamu. Jadi nuang pe ala somon cabar mersiadupan don. Jadi takas mahita mangadupon caparon jadi huhadia kumbatu huhadia teh. gabi Oke. Dua tuh horas baca gabi. Jadi guru nabi satokin ada orang ikut dapotong maum mas surung-surung dua kana kata ngedia. Oh. Mau lihat tema tutur di ya buang kidulin nabi di tempat ada doang tu dia doang soto mana tema alam udah jadi malah tema kata roli kita dong lo bisa otongan non asa di pasar batu hasahatan ya tahu di mana sih gabi jana horas patik kena kumasan kami kau nak mau lihat tema tutur dia mata nomor tuh di batang marulang-ulang do kita wadok mau lihat di siara takas do kita diari nauli bulan daringgang di tahun perasianon merpungu asa hatani na dua-dua nama dokon bongkon serupan jojo serusen di berita ni na pinasahan ni hamu ang idoli nami Bertokorbo takas de tong sahat tuhami say jumolo do pinangan asa jolo disukul asa dia betong langkah na dia mamunok na dia mahatana dia maninok na situ ni si panganon na tapar sa ulo ni sino putiman kasa nami mau lihat madihamu hahadu dinami lunga mat panukuk kamu di situ ni ida masak ada orang senelusan atong merbau tajuk merbau hori-hori budang si budong-budong otik si diri-totik saya pamurnas mayatong tudading saudara tubuhi si basidak panelimay si penak hori-hori dia buhatan si panganon asa si titik masokpa gulang-gulang pangarahok na o di sa dia pinapinatukan namin sa gulang masunang iya nung amat palukok kamu di berita di kijang masaki kapang gawian dohatana yang go paturasad do yang go nanidok na sinundot habi haruli mau ya tema di tong razan yang didoli nami ya nung marbarita tong situ ni si panganon nang tersauli ni penggawian perhorasan dope hatana atau mau lihat matong di mata nomor 2 di mata saya martabata do matong dia kaparadongan asa hatani na dua mana matong ko nasa bagok nomor hal to matong dia gatan ni rubian saya tabdama kapaso-paso di amuna pasaton songoninang di kami persauli ang madiak kadang magkasagaton alay bako na doy say warakuk po na uli mardongan do nadikan siyakup songon na berdalan silungan songon na hudul asa tangkas matong ujuk kurban tumakasam matong ujuk kola tangkas matong hita maduma tumakasam matong muse makora atong razan yang giluli asa tangkas matong hamu marbuah-buah sila putih mau lihat mga haluli toho may marakuk do nauli marlunga do naligat siyakut na songon na udul siluro na songon na bandalan asa siyakut ni banggabiya parurasan niya tong haluli pagwaw namin ay Tuhan muna hahaluli namin takas doon ang kaningan nung matawlahon ulahon maghusik-pusik na bubog ima na nanay maulahon-ulahon di tanggal 10 di hari Senin tanggal 10 bulan siya alan ito di hamuna hahaluli namin daftar dahok kami amang molo sedang dulu bilang kami aki duli muna ala itu nya
asa tiroy hamu hami iman dinalahu ulau kita di tanggal 10 bulan siap songonima syakak ni naudi syakuk ni naringgan kahorasani hahalili sidut hami Maulay ate matutur rajan yang idoli nunga takas bentong berita na pinasaha mo tu hami. Maulay ate matong di mata na martua di bata sa isaw masakap dua katanya hinohor niya ka nalaw mula hunutan atong mangido bertikian hami sa bakit rajan yang idoli. gawi dalam oras. Jadi maulay ate madihita sa luhuna nunga takas di pabotohon berita ni gokon do jojo na pinasaha ni ang idolita tu hita atau orang membikido kita adorang sutau lupon pengiduan yang idolita boha di kita boru dorong raja di donga sahuta gami majalah horas songon inang raja di donga sahuta jadi alamat tak kita mah nagawi hasukuton. Jadi bulan halaman 125 mah tu daulatan 155 mah dihita. Jadi nganan ni inganan nate di sopo gabi setel yon herapin bagian tugas do tempat doa kapal mulai mau nate kaulaunan no dapat orang kondo biau dihasil di nama pusing na bubu. Oh. Ano tiruak menghidupan iroyo do kami. Gali. Jadi ima hasil di nama pusing ya. na bubu do raja di gula-gulai. Jadi mau lihat mak dia gua ka di ulau di gedung. Jadi naruh aku banung anong matahatai atas songoni masinda. Jadi ditaringok ni ulau bagi serapat bagi do nang masih buhay suang songoni do nang di paula une. Jadi paut tado pisik na tu hulay jadi na paula une atas songoni ma hasil di napatua hata mahlusip kakadoli sidodoli kami. Mulai ate madi hamur rajan yang idoli namin nung ngatakas di bagwa amuatong jadi nualpe narak manguneo dolita di ulau ni yang kana umurang lobi jadi bengkam mahita bolas ma sisisean tuang ka tanggal do waktu inganan masih buah-buah do akan ada bertugas kusonan non masih paling ngoting-ngotan mahita tersongan ima jadi buah konsep mah asa jawab mah bu. Jadi molo konsepon perjulu masih kami anom materi kamu. Jadi di naruhaku ada nama bagian tugas nama kita. To perjulu ma tabairu paniroyon tuki tua di pasuratan sejarah Butabek. Asai mana nama ngotor robjakan nama tugas. Praktiknya pas natuan tuki tua. Masalah. Di nomor tugas isi domba nemu di nomor tugas. Jadi mulai ada di pasar artikel kedua sonari pasar emak bertugas angkot nama rada di tiki ini nawi du opung Joshua. Catat tamu majo catat tamu. Jadi mana deh takas naking dia kabak katayota nanangong no tanggal 10 mate. Iya. Jadi pengulian anak kita nama Gowar Reinhard Binsar Hamonangan Simajuta do Orwana Esther Agustina Bung Tapuna. Jadi takas dontong nama kasutonon diamu peparno putra raga protokol. Jadi dihitaman wain pasuratan ulau di bulan namakta. Kalau bayi bulan namak kita. Pasal tamu mana tuhami duli tuan curing. Nagabi mangulaho alahamu mahasuto itu sasito. Jadi kapatan na di si kami ma anggona mangulaho nganot di pestau jugi anggo hamu duduk manis mahasuto
alailas buhare tong boykot konsep sak kamu dalam acara cok kamu nanti konsep ini kita rubulahan nama jara takas do akka nala pasahatotta sopanya sopaliu tula ulat cara tetap punah nungai di jara cok kamu do boleh ni anak suratan Indonesia ada kebetulan aku dua lota sederio jara rono nak ketua ni pasuratan se Indonesia ima na dua-dua si sudi masetawi alaina lawo na sida musetu Grand Mangaraja ala magdawtong lodi jadi tumpe ison naik kolak kita dan do ketua di pasuratan Indonesia dok sede me do ketua pasuratan Jabodetabek kata jadi mola tema jadi sonare tugas-tugas mata kata asata buat na pulputta do pulputta di surate direkto aku kita nomor 2 non sudah kita nomor calon ya kan nah iba koordinator nah oh ini mohon so ya lah oman nomu saya sih deh kapa pahutu amma tempatna ekonomi berdi unang aruan nonong tong awak kata mu tong dulu ya be horong udah si utul sektor dokter to so cari tinjam udah teh di ino makomando iso pamu raja nami so mainganan utulan na pasar tabi tuan konon ni burto man nonan to asar romat tulo udah teh nah jadi duk saya no ni ulah-ulah tamuju maka ulah-ulahna tapunang buksip puli berdalaman non persikar barang tujuh sepangano pasatu tujuh sepangano mahitam Kan kung tuloy si pangalan na lang sonarong kung protokol ka. Jolo ba kamu? Jolo kamu jatuh. Jauh kamu tu si. jadi ini dong jadi bolo perjuru persidangan mata persidangan mah protokol berjuru ini sama persidangan pangdos marawat tanaking di Bukarada Putra protokol mo makazutong ay pasatu ina ada berdus di Roma ina bolo di Roma ko na cawdula nakama ada persidangan dua Jadi mulai ada mana tujuh itu saya muna bolo wakil pehita berarti akan dia do las di Roha malam Uganda. Jadi nak ngai pasak ketua ni persuratan Jabodetabek isinaga di Persinabu. Jadi nunga tak kas nak sebetulnya alai itu tu lebih manat lebih haktus itu perpiakna. Jadi nama dua heli bawon opujusu manon nagabe Persinabu. Jadi yang pola ada Persinabu, saya ada Persinabu juga. Persinabu nggak langsung. Jadi masih tiro-tiro sama sama protokol. Mau sama protokol milala. Saya bako sian hamuang iduri nama kasuton alai. Mengenai mai isi ma saunari somma saunari ibatumbol sektor pate-pate leoni di nama muka satu nama ujungi. Ya, sudah putih mah. Setabi di hamu ada dinamik. Unang pilipilak kita dinalakan manutuan petugas. Betak pihak manangdang taboto di ngulun taon. Idon na sayo olo di bayan parsinabong paduaon manang na olo tertutup. jadi malah tema Jadi totoo kamu ang isi parsinabong paduaon. jadi malah tema jadi dos marohata jala memang ngapi ka ali hita marulaw na pada kena belakangan no do main amang na lagi madalanian na lagi turan na ipasahat yung tuh hita sa luhuna jadi bakaw mo si jakom may kami persinabong tanggal 10 no bakaw mo si persinabong kapal persinabong ko to si majuntak boro raja gugu opuni si Joshua au sendiri mai jadi tetap mai bakau persinabung 2 bakau atok persinabung 2 si majuntak boro nabi dulu opung si Joshua seburu jadi para persinabung 2 si majuntak
Frankie. Boro na Bitugulu. Amani Pani. Jadi masalah itu protokol, bagus marwah muna protokol, bahwa masih di rumah kata humpa. Mau dati na di paneroyo muna jalan OP pasatok kuduon tu pungepan isiro manotuon di protokol lalu sika OP pa. Mau dati na Bulu-bulunya, apalagi yang petugas-petugas sinti mano yang natatayo, akahitan somam. Hidup to. alani do nakikubadak ka sebenarnya tu udah tu pasuratan se Indonesia. Jadi dohonok kuau protokol sada hirana mga itutungadul. Hape mulung-mulung ko si mana di sana protokol sada dangang jol mana lagi bertugas. Ondo namura hubik kiri. Bayaran na suruh ulang sumanna. Jadi di sondok itu persuratan Jabodetabek. Nah, nama dona. Jadi setiap di kita akan melakukan tu alang-alang untuk bison hadir ketua di Indonesia, au Marison ketua di Jabodetabek memutuskan asa Pak protokol di Jalo Bapak Si Deborah. Gabi. Protokol sana, ISEMA protokol 2. Nah, ada teman itu. Satokin. Jadi alana protokol naluja doon. Basa udah keluja alana adong jabar si bagiyon. Moloon doon tong tu si bagi jabar. Jadi memang sangat repot tiyan. Alana mabagi jabar pe lujado. Iko na lang go dua protokol. Ay, na protokol dua. Iya. Bapak kebar mabaik protokol. Iya. Baik. Jadi naktikan na Newek. Newek ha? Apa? Oke. Jadi nakalingan persinabung abang opungnya anak ini, opung si Joshua, opung si Joshua paduahon FC Majutab amani pani opungin ang adong bepe. Jadi paduahon nakit protokol sada au paduahon bapak kembar. Jadi ulalang atau tu tahu di ma diaka Nah, ada Pak. di napasatan ka udah ko benalaw si hata di sini. Jadi asal tetap kita taingon di perjalanan di Pak Katayota dung sikop persinabung do protokolo naking matahatai tiki na masuk ulah-ulah ya. Jadi madong na bertugas tu siya kagurungan. Iya. Tuksiyuk sudah masuk ulah-ulah dan masuk na pengantin di udurhok kedua belah pihak hasil puluh pas satu turun sebangan mahitang betul udah. Oh, nggak protokol sih. Protokol mah atau pas satu turun sebangan. Iya. Duk saya tak pas satu turun sebangan baru benar pas satu mau sudah mending kira baru benar masih kanan. Nah baru masih pangano. Duk sudah dina masih pangano no. Ala kita do mulahan amat tombak kok si dua malam tangian. Isi mama babilang tangian nor di luar si pangano di gedung. Si dua ramot si maju. Si dua ramot si maju tak buru tabaran. Dang rora pandita na perpuluh ke bang. Molotok tenon agak padita tabaran. Alay molo
Gabi may moloyan na niya to protokol pe ise na roisi. Ada ibarat majo sahala isi tertulis. Wala mo si Majid Pagkita ba? Maidon non gabe prinon gabe di jilid, itu perbuatan non. Nah, jadi tuksirungan non marsibanganon, adorang na marsibanganon hita. Tentu saja lah hita do na paranak pasatok tado songon sulak-sulak na tayo tuloy natin. Ako mahita lima anon si. Karena poso hita do. Pasaat sulak-sulak na tayo. Iya. Surat to si. Boy man non mga naisip. Oh. Pasaat sulak-sulak na tayo. Ngabe, ngay surat to. Gabi. Oh. Jadi dukira-hira sinungan non nalarsipanganon ini di bagasan nalarsipanganon depe ngaruang no protokol makatahon turun si panganon ini tersogi pertanding nang ni hula-hula tenon lagi perkaparon Gabi. Sama penggotan atus. Bang protokolan no tusido protokol 2 deh. Jadi dung berbagai macam paron saya ada matulo lagi saya ada bila si bagi 2 ini ketatang gue nggak nomor satu tempat dulu itu juga nggak campur di sana berdua itu kan nomor pramusi pas satu campur tuh orang udah sudah itu kita nomor 2 tuh Gabi. ada jadi kalau nomor keluar resinya naruh kinani Apa main? kasih kopi deh lupa dan protokol begitu udah teh toko kabur dah Apa main ya bang? Iya. nah ini beri jadi duk saya no membagi jambaron macam tumpak mah macam tumpak tong ma protokol nawa kata macam tumpak macam godang nakasi sebagai cana hehe nah sekubula Protokol. nah duk saya non macam dengan dong be padok modern lah isi mah pasangan anu tua suhu nate Protokol. nah protokol mah sih duk saya non non merhatama itu merhata nama non situ lidah masak isoma berperlo besi sima perlo Si ribuan. bolo perlo beso nama non saliling makatai ikoni lepung nami doang buru nami yang itu bolo non antara ni nama katayon tu nalaw pa satu keberdu daw bicara ngolol nundu ba kamu bumi perlu besi laklaw boleh dia tapi ngalau pasaton minga ba ada liling jarakna aku teki pinggap padu guna dong tolong betong buru nami pasatong atok ni aku pun jarak ngudu tapi marisa tapi buru nami sa ngom olo ga bihan na ro tubon ng mga leno dang burbe jadi ikut hati-hati mo ate Oke. iyo lima bolo tu nama kata, bolo saya, angko berserenggetan, batok mai sona somali, kum meta, batok mau nak di si 2 pangkuara dia teh, orang bersyukurin batok korbo orang di roto, dan ada bena asing itu tabuare kan asing gak bisa lah orang sosok dari deh, Setokin. Jadi alana tungan lumis tuh hatao nukot. Alana nga siringaw mangulahon-ulahon pagketring dang dibuan naburan. Jadi asanak pe ibuan manang sibuan pagketring anggo naburan ko kantong namunay ikantong munay. Biada nga dong unang sa inigunti nga piyang kabulong-bulong nasing. Ha? O idong alay tang mujaw ni perlo besema. Jadi dung saya marhatan non itu perjuangan non pasahaton penedayum itu penedayum marhata sinamo dia non saya ini sendiri pasahaton tama akasinamo nabo latau di mana pakai penedayum itu
akan apa sahatononan no ithola nijo ijao kami ijao perhatan no pasatamu mamang boro tu pamarai inna hulole teman no na bacalo ono no na pasahato inna taman no ceberiwo no te cimberuta amane bora hapela tukar mati itu siap-siap isi Tinagalan kilang na bargada. itu contoh nawar ini contohnya di Pak Deborah jadi itu siap-siap isi jali isondo saya ini benda saya ulu liling muleo isondo to napa satu saya na beteri di mana si pada bateri dia matai inatan lihat tadi dan ada baik dan buku calang di sini tanah itu to polo nang berbeda udah pola pak itu jadi ison konsisten do jadi berperan di protokol do petugas gedung kabel hubung ison ekonomi penghubung sebetulnya so petugas gedung kita nama merek menceko nak nama calo itu apa lagi yang mau sebutong ada yang tinggu kamu nama sangat tonon rata-rata soalnya nono nama calo ke perbuni hono ulos ekon kamu do rata-rata so ekon kamu atau petugas gedung nama nedeyo dan mungkin biasa kami nak pola tohor itu masih ada alai secara si sohok dapat masih ada di nah dia dong mana jadi tersoni mah boro pasato kana dayo tuduani Satokin di hamuha haluli nami nakaningan dang ipasukot kamu di awdo aw pinagpupabuwa asa tongpoto muna ulos di kita sa pulusa do jadi maksud tu di si unang aw kita sugo masih saritaan barang adong ulos ina alana taboto sa pulusa do molutuk piaw dapotan ulos palinggo ulos herbak sudah mahita di ulos berhenti di ulos herbak kalahi mana mga po bulu tuh besok pulusa da ulos herbak toko pasalon ni azida sikap ni lima ulos tinuri jadi imana masih nak koi beli duk nabi soalnya kita raw masaton maka pewang na pangalat tulang danta tuhita masih nak koi tangani beli duk nabi jadi duk sayan no kita nabasahatok pada deoni naudo ni sinakti na bertugas na pasahaton ni ikut standby na ibarat na tulu ngay bereng guara jadi bulu kedua ni non akan apa satu penedeo ni bulu bui bay non ni du bang na onom eksemplar onom jilid asa satong tokan apa satu ni non olah bereng batu dua penedeo ngatur sipsi imana nak saya lawan itu hormat di nah duk saya non ya ada aku penonton internasional di kita si kucing jadi duk siru kan non sudah keudah-udah pasaton ulos solong itu penanten bersih gabi-gabi namanya somalla jala udah itu nama ngatur konen nom bersih gabi-gabi saya bersih gabi-gabi baru batok ko pangapu mah kita mana kita do batok mau lari mangapu aku alai mah pengen hata si gabi-gabi kita mau mangapu gabi kita mau mangapu duk saya kita mangapu berdalam menomor berketanggau Ulu-ulu dia ulu-ulu jadi atau banyak sih dari ulu-ulu lebih sampai tu tikir tangan nombor batang jang protokol mai jadi ulu-ulu kan untuk saya ulu-ulu dan ketangga bawa unai jadi takasan nom pasar tamu ubah penaruh gitu Bapak toh tu akan beriban na mga napuro ni Parmantanan no. Pero tang lu bahagia bang doon pasito na to gerok may no. Ay huligay nakti bolo pa do pasito na to kaya. Ay huligay nakti ay bayot tanong pisi ni dulu di paula unya te. Iya ketangkang. Iya tahu do pisi dang naga bisikat na. Berarti macam lu dikira untuk kita. Aku tanya dulu pising itu dulu pas atau darah itu dikira alai orang formalitas ini pas api kamu lihat anak lihat air nak kamu dikira iya toh nah orang dulu do nak ini dari itu lapas harta bikin paula une terpaksa itang-itang ya bang ordo kita na maratai guys
Iyo. Tohori. Nang idokon alay tangi-tangi ada mundo. Lulungay kataya na ko dalwana. Jadi itu namatan nahita na martokoraza. Kaya ngasang calon ba. Jadi kamu hajuton dia masih bernalas rohamu. Sonang ulang tay suhu berdana ture denggam di basu-basu tua ketika hidung ulang nami. Jadi hidung nata bersenda kan. Jadi nak pola saya dorong gitu. Gue ingat kewajiban teh. Hidung. Oh. Oh. Gitu. Gue bawa lagu deh. Oh, apa enak gitu kenyataan dong bermusik gak berbisik. Jadi dia masih na las rohani hula-hula itu aku kita sih bang dulu itu kan Sasao pajo. oh abang duk saya no pola une bang bang masih jangan nama baru ada urusan hula-hula itu no baru tuh tanya tuh Pas deh. jadi bang bulan bima itu berdung sirang kita baca gedung itu bekas kami alai macam kon parometan non di bagasna kok mau hasuto no macam pun sekuritor dia teh macam ke parometa baru dah orang parometa tu bagas tepang oh kalau nak pola masih baru jampe tu kamu memang protokol bedak sudah dia tu sih Kurang saya kamu hadirkan. jadi ulala dia kata yang tahu do akan bertugas-tugas ngahiran nasi kok ben alai tak sabi no to dah dong gotong mungkin na Dubai masih pengen ngotak kita terdumuli tuhamu burunan upasan tami tuhamu burunan burunan Ada bandong manggurahoni. ay sarupa do kita posisi tayo dapat tapi nga dapat niya doon ay holang na mara jadi odo siya deh Bolodungkong mortong korasa sa orang nomor 27 ay rum na mangulah berita buhay Asa tempat kasong Asa buhay itu kubatak kastok. Oh. Pasautan nani hal ini. oh jadi enak bareng ko meban na nito kasi batak kasak kita jadi upasama tuhamu hasuto wala ka man Jabi jara oras ma dihaw mo haduli namin mau diate di Banutulio muna. Jadi tutu pihak adong na humurang di Banutulio muna mangilupan tikir kami asa to di pasar kami tulungan sa utanani. Jadi tolong siong lima di buru namin pihak adong na humurang pinasatu raja di buru namin. Ya, jadi ulah tema di hamu ulah namin yang kami buru nunga ulu bigi kami kepakat dia ni yan kalau tu harap pesi hubasan namin harap bertikian 2 minggu naya deh tangi do hanya kau buru aka helamu buru muna lawang ulah hosa ya dong dapat bagus kamu makan na melembang na ukudel perkenon na mamaret atau kami ada bahan yang ulah budi mah ulah Jadi baik tejo adorang setulungan sahuda ano pe jadi nenaruh aku nakita hatay dia kahatayon odo na lahu gabi konsep tusugod di na mangulaw kita ulaw di tanga sa pronong asa di kadyo baik kamu konsepi unang sawag na taulaw sa daryon memang taulaw sa daryon konsep pura surat-surat dan jelas surat na jadi bingung dulu di nama katahon jadi naruh aku asa dinggal juga kamu konsep tentang kasap puluh ya dia mau hasuton nami jadi mau lihat tema dia mulu masahutan nami tinapu puluh isimal rasuna botar botana sisa dari dulu orang sisa dari dulu kita nama lu masahutan
ng piasing-asing bargana. Bita piadong na umurang, diya kabakatayon, ulaw tonggora dyan namin, diya ba na dikyon, di ulaw tonggora dyan ta, pati kinukumasata, ito mga sauta namin. Gabi matutuwa sa oras majalah gabi. Kami sekian derajat dengan sauta mandok mula tigulang mga tuhamu buwan na sutong nami. Ingok tuhamu di poda, nakamido tuhamu ng ditona. Di utamudo matali di poda magdok, manak mardong magtulu, supamar ko hula, manak mardong jala. Obato sial-sial dinggam mardong sahuda. Darulihannya tong jelas di roha mulai. So mula nakungnya dua, tinalik nila do utara-utara. Sisa lalu anak kita tutu sisa lalu boru tu pengaragam anggo markata nuanpe molo sian hamil lagi mga sahuta muna raja nami ko na suhuto numa dauli na linggan akan antara perangi gebasor martinangi marbeli ma amat kalibata mahito pangiluwat dari kanyang ta hot ngabulan na hot diarina nanay sudah hot tapar na manir kanyang mas kanyang mahita molo tong ado nanay sa mula nunani do nga sahuta mo jadi mahami mangula husa oras majalah kami lihatnya budiman. Mau lihat yang melihat mulungan sahutan namin, nung malabog puso kami di panero muna. Siyang nilo ng itanggal sa pulong no, dinakaho na urang lubi, batong gurupang muna kami dungan sahutan namin. Sa halinay, mau lihat di hamuna. Jadi buwan kita na marunong tubo. Sisa dahat na mahita. Jadi malihat mak. Jadi nungay alalog pasikop diang katugas dok siya na si karidota sa lari mahita sa mahita tugaman ato kong mahahani pertuunan. Jadi When nagari natutunan when habas totoo niya pa ilata na bertuah kita. Dinampung kita dia urani HKBP jadi sempurna di bagasan masuk kita. Apung doli berdua soal nang botol nani nang pun nani. Aku secara pribadi lumutong ako. Alana anak akon, siren akon, tangga patay. Mula sa kanaw, tinunon ni almarhum, marhuta daw di Persea. Nasono, tuwa bago udah na, imang ikon. Namanya nga di BB0 warna permana luar. Iya, gue putih. Yan ako do, berdua, berdua abang. Molo baik view naking nama tokora jadi baron. Molo buat tot tulau ditube luar biasa. Molo ditube kami mar tunggu aja mar do potong saulau tu. Takke soalon nama do tu. Masih ada rumah bilang apa mar pudi tu tersebut. Dihidaro asuruto. Jalan itu mengulang. Last door hakku. Napi upatong rupa ni marhite babatuon. Memang boleh ada. Ito sudah betul do na. Bamadohon hadilok kulison sudah betul. Iku barang naking rumang ni ulota itu kurazon. Puji Tuhan. Tadi nama kita papanin raja bersudu. Mula tema. Jadi upah dua lima dia mau punani berdua amang abang na punani berdua. Mula tegunang upah saat kami siang hasutuk bolu. Anggiat di batu gustu hatta. Rencana ni pahop pumunon anak kemunon anak nidon. Asa totong di budaya mulai di bawah pemunai lam dewasa may mana mga lugaw keluarga ni mana tu ke depan tanyang mulai lo bang irohan tuan na mulai temali hamu sa loob na di paso-paso tuwang mamu natutuan namin upong namin gajang mamur muna
selaung songon mana bay man dono ko ni puli na judo dia na parpuli ano ko ba tinggal laki on tu na tu ko na so tu dah duk selesai pesta ini tu rak do itu tu jam abiha alana tonggo ni hata honon abiha dak sulit aku tanurus duoru bere dohot ibe bere namor do putusi so ni ma ida ko tohot kita sa wala tema itu anta wala tema nang itu tiba Maula tema gibunan ya sudut nabi alangan to buhari ang muna hahanabi piga badi ang muna undangan asay beto hamilaw atas nama Tuhan ma 20 sama dia dua orang. Dah ada. Jadi dengan aku dan kamu mah terpesuri 20. Awalan na sonok kaya kung masa puro nai masa dang semedia lo. Protokol buat subik, nah suhui nirok secara bersada, batung diramoti Tuhan dijaga ma kesehatan, sauma akasakap, tewuk ma ditangyang ta. Asa terus dengan ria kita di ulau di tanggal 6 tato Tuhan. Jadi ada raso pinasahat pinutup songon editan yang anon tu awang situa awang udah nibah hatani na tua nama dokon tu main natong pagbaga di dulu ni huta ulung rada main tong lebunga lomak main nang soni babuan nunga tarang rangi diaka dan yang taula di hari-hari na bangihu say aka naringga-dengga matong daho tuhita pasu-pasu taba silas ni roha naringga-dengga matong taula asa hari-hari main natong bonana hari-hari nang pucuna runung bulungna godang perbuena ramos musai matong dia kadang bulungna do perbuena hamu hita dison narak nanguleho do hatatai dan holan hatanisa halak hatanisa hasuton ido nata hatahon jadi anggia batong bertinangi wata nomor 2 di bata hot mai katong di pasu-pasu madudu di pasahama tutup awang situ mah jadi hata paujung macarata perjolo kita marende siang kukwete ina-ina dengan ni karena sarofai Hina dengan ni akan nasarohai. Hina dengan ni akan nasarohai. Pagkabainan na burju na ngatan ako dito. Pagkabainan na burju na Baga de bata tuna marsa rohada. Baga de bata tuna marsa rohada. Pasu lagu dang imah roha nasona. Pasu lagu dang imah
Tuhan na pujian mo Yesus Kristus. Mauliate oleh Tuhan di asil holong di roham. Nacatatong manguluti walu nami satu apala di tikion. Iman le Tuhan dia kasakap na uli sakap na denggan. Nanay pajok-jokon pasari bewa na le Tuhan. Iman yang nakon nami Reinhardt do borunam do nanay parumayan nami Esther do kapun na le Tuhan. Satu mo pasatami ang kaulong nami ari-ari na mangyut ale Tuhan. Dongani ma suhud keluarga besar 5 juta, keluarga besar Tabunan, tarnumubi pengantin ali Tuhan. Asa boy sakap naudi na ganon. Patupaw mo ali Tuhan itikina. Ramo di masa lut na ali Tuhan. Saksonya ali Tuhan nakam hula-hula nami tulang nami do kuduran na. Kaptong ma ramo di naside. Asa boy ra kudur di ari na mangihut. Dito kenali Tuhan di mata siram mahami. Ramo di mahami padaran nami. Asa boy kami sahat. Tuyan nami bedi berkasa di pasok. Tuno cek udang kali Tuhan Espanyol nami alay o menapasotannya di Tuhan tidak sampai mangido di tangiang alay yang mana mirak mai tamatau. Alay yang mana bicara saya coba dia baru saya bawa rajo saya saw kalau mereka tidak tomor saya berbicara dia maturan saya dua siapa hari saya selalu senang sama perasaan nami itu saya cuma nak terus saya Malu kami kita juga mencuba. Baru kami siapa? Ayo orang kita jawab. Orang tahu pun. Orang yang sangat bersyukur. Sinjero hani Tuhan Yesus Kristus. Olong di rumah di mata aman. Doa pasal dan tempat badia mak nama Tuhan kita salutna. Amin. Agama boy may palaw ay kaning parisa ko. Bang, aku duduk situ lah ya? Boleh. Gua mah. Saya bang. Video dulu nih. Siap. Ini video dulu nih soalnya. Nah, bergaya dulu bang, udah. Oke, siap. Nah, opung, anak tua. Nah, iya.